Laino Sarikaham, good evening. Ini Aisa live ma phaka. Omone ekton karon. Recently Khashingo Sapsan age je Kumarghat sini Khoroksa Bujakmano jebabe bumani buni bosongi borok kono nuguni ang tongmalia ang borok tinai Tipraha state je government tonai tabo BJP na IPFT government ang sawo immediately je tini obroino bunai thasingo the beaten by the girls je hit khainai hitter borong immediately borong arrest khainang thang within 24 hours ni bisingono mo hai jogoino ini bumti prosason mo ang nugia khane jibono even Khoroksa Bwrwi jere bol khai tong hangke police prosason tongo police prosason ringinai bono bone dusino saibosto khaini bono rohori mano even a jaga jeba bono gonodolai khibukha bono tu inai sing Tipraha mothani leader singene ang tongmalia belekhan khayokha ang boni baginai state